everyone, whoever you are, you're welcome to Sanele F channel. To all my subscribers, thank you so much guys for subscribing to my channel, and to those who haven't subscribed yet, guys, I know that you'll subscribe one day. So today guys, I want to say to you thank you in advance. I love you so much guys, thank you so much. I really appreciate your support. And today I've decided to come and teach about umemulo. I'm busy with these into the culture namhlanje, like this week or this month I'm busy nokufundisa ngezinto ze culture. I'm just sharing what I know, and if culture le ngikhuluma ngayo uyayazi but uyazi ngenye indlela, you are welcome to leave your comment below and teach us ukuthi ngakini nenza kanjani. So today guys, I've decided ukuthi ngizokhuluma ngomemulo, ukuthi umemulo uyini umemulo. Umemulo ke umcimbi owenzela intombazane esifike esigabeni sokuthi ke isingaya kugana. Angithi on the previous video bengikhuluma ngokuthi umhlonyane umcimbi owenzela intombazane esuke ingene stage sokuthi ke isiyintombi manje, because usuke ethomba from ungena ama period from eminganeni ngene emntombini. So umemulo kona ke usistage sokuthi wena ke manje usungahamba yogana ube umakoti wa whoever la ungahamba kana khona. So ke guys, ke umemulo wenzelwa intombazane esuke mhlawumbe sineminyaka ewu21, iyintombi into iphethe kahle ingakaze ize you know yeah guys, yenzelwa abantu abanjalo ke. Ngesilungu bathi 21st, but ngesizulu kwakuthiwa ke umemulo. Intombazane ke yayihlaliswa endlini igoye isonto lonke, njengoba kusuke kwenziwa ke amalungiselelo omcimbi. Kuyafundelwa iviki lonke, kuyafundela, kuyafika intombi izofundela, sizofunda itebu, zizosina, zifike bese ziyahla. Usisi lo suke uyenezela umcimbi ke uhlala endlini bese yagoyiswa, avalelwe endlini ke alethela ukudla ke, njengoba kusuke kwenzeka nangomhlonyane. Umehluko phakathi kwalezinto zo2 ukuthi lokho kunye umhlonyane kuhlatshwa imbuzi kanti umemulo kuhlatshwa inkomo. Ke intombi esuke izomula ihambe nezimpilo esizayo iyofuna, like babiza ngokuthi kuwoyiza, like they will go around omakhelwane ihlobo babuye nezipho. If unenkukhu, abanye sometimes ngekhathi zethu ke thina ke sibadala ke babehla mthola ukuthi umuntu uzokunika uphaphele enkukhu, athi nathi uphaphele enkukhu kusho ukuthi ke isibambiso ukuthi ngizokulethela inkukhu ke mina ephilayo. So abanye bazokunika ucansi, icansi bazokunika icansi, abanye bazokunika ingubo yokulala, whatever le anayo, abanye izitsha or what abazokunika khona. So ke amantombazane ayahamba aphuma woyize ke, ahambe ecula amaculo ke lawo kade wa practice, ehambe wacula ke endleleni ke agqoka mhlawumbe uthola ukuthi ngenhla wagqokile, like niyazi ukuthi amaZulu ke enza kanjani, intombi ubugugu or igugu, intombi igugu. So sifihla kakhulu ngenzansi, then ngaphezulu cha nje sihamba ngamabele nje kanjalo. So babenza kanjalo uma ngabe bewoyiza. So guys ke uma ngabe ke wena umuntu wesilisa ubona amantombazane woyiza, you must run away. Kumele ubaleke ungabonakali around, because if amantombazane ahlangana nawe wona ehambe woyiza wena ungumfana azokuthuka ngenhlamba engaka, like mhlawumbe enkulu, because yeah akufanele ahlangane nomuntu wesilisa. Manga umuntu wesilisa ehlangana nawo kufanele umuntu wesilisa abaleke ngoba wona azothuka wena. So ngcono ukuthi uyisave kanjalo ke. So guys, kune culture, akusi culture yeah, but uma ngabe intombazane izokwemula kufanele ukuthi uhambe uye ekhaya komalume wakho uyolanda umkhonto ekhaya kini, ebese ukuthi ngelanga lo memulo manisina ke usine uthatha umkhonto ufike uyohloma eduze kababa wakho. If sokuthi khona la usuthendiswe khona umshado, then uzophinda futhi umbaba wakho azohloma back kuwo uthathe uyohloma kubantu basemzini. If ukuthi ke usugane, sometimes you can go to ekhaya emzini yolanda umkhonto, kuya dependa ima ngabe usayintombi engagane endawo noma uyintombi engakathenjiswa umshado, umkhonto ulanda komalume. But if kuthi usuthenjiswa umshado, umkhonto uzolanda la othenjiswe khona umshado. Yake guys ke then bese ke umkhonto lo ke after umcimbi, after umemulo uyathatha uyobekwa, then bese ke kwenziwa something abayibiza ngesizulu bathi umbondo.
like kuthathwa umkhonto ke lo ubuyiselwa lawo kade ulande khona selulehambisa nokudla notshwala namahewu like nezinto lezi ezinye ezenziwayo ezenziwa ngomemulo. So ke ngelanga lo memulo ke amantombazana ayavuka ahambe ngeintatha abo 3 to 4 anytime ekuseni kodwa ayogeza emfuleni ke ageze emfuleni njengoba kusekwenziwa nangomhlonyane aqeda ukugeza emfuleni then they come back mabebuya ke bahlala esihlahleni ke bagqoke ke bafaka isidwaba phela makumhlonyane kufaka injweza because usukusa intombazane but mangabe usuwenzela umemulo ufaka isidwaba because sekusondela ukuthi uyoba unkosikazi makwenzeka ukuthi bayakuthatha abakwa whatever surname. So ke bagqoka ke bagqoke kahle ke bagqoka idwaba bagqoke yonke into le basuke belukhunja then bese beyahamba bayosina ke sibayeni. So yonke ke into eyenziwa ngumemulo ke kusokuthi ubaba wentombazane ubonga imntanakhe ukuthi uziphathe kahle waze wafika ezingeni lokuthi usengahamba yogana like ubaba usuke emkhulula ukuthi hayi mntanami usukhule ngokwanele mawukuthi ufuna ukogana it's fine usuyiphathe kahle la ekhaya. But ke manje sekuyenzeka uthola ukuthi umuntu usemdala noma umuntu osemdala mhlawumbe no 40 no 50 because imali azikho kumande inzilwa umemulo kodwa lokho akuselona ke usiko sekuwumkhuba ngoba kahle umemulo wenzelwa intombazane esuke ibonga ukuthi sayintombi iphathe kahle. Baye bathi uma ngabe ke uwenzela umemulo ungaseyona intombi ufaka umhlehla ngiba kufaka umhlehla lo wenkomo then if bekufaka umhlehla bathi umhlehla wakho uyadabuka okusuke kuyihlazo ngesiZulu ukuthi umhlehla kufanele udabuke ngoba wena uyintombi. So manje sekuyenzelwa ukuthi ke intombazane or usiso semdala enzela umemulo esenabantwana naye akuselona usiko ke sekumkhuba ngoba akusakona ukuthi ubonga ukuthi uyiphathe kahle. But ke guys if ukuthi ke uyalazi lo usiko or ulwazi ngenye indlela because indawo ayifani iguda ayifani futhi nesizulu sethu asisenze ngendlela efanayo. You can comment below and tell me what you think. I love you so much guys till we meet again. If ufuna ukuthi ngikhulume ngenye into ngale komemulo nomhlonyane I'm coming back nokuzokhuluma i process yokuqoma. Love you so much guys, bye.